Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Ita agundaway, isagot mi kada kayo. Ti part 10 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Di surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak dagpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Jak among kaslang umato ti panagkita kiti bagek, no kasta ti aramidag. A feeling ko ket sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, Ha? Ay, siyak man nga ro ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Una yan, nagbasit. 20 mila, Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din na, pari mataon. Agpagpakasiak. 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manan no pang usarak iti kwarta. Agbaysoy ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachambay iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida kumaumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kantimang ibang ko. Maalak kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawak. Gapo iti nakaro a kinapalanggwad na. Ne, adda kayo magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan baraw, magan tayo Wala pa talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa kadagat anak ko. Kakada ka na pukaw. Nakabayag kayaw? Saan pa ay di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagado kami. Kababait mo Uray saklat tante librem. Puwira dagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwing tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amay, andong. Kaya nakabayad kay itipliti yaw. Tay saan pa'y, madamdaman taon, inton bumaba kamay. Sige, siya kung tigbayad antay. Ayan la, ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan, ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita.
Anti aning, umutangak man pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samat iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa namalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mat imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mat maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatay. Nayona man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnosta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlosta man. Kain mo gayam. Iso ngay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Di already mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa ya, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalang ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytay. Ay, amukaon. Ipusta langain. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, day store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na masasidan na. Ay, una yun day ang tao. Dila agbain iti kasjay nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batsyang ka kwartam. Nay, ataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kahit? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Ha? Agul-uli makaalang kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may sataaw. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas da kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawa na. Dagito agkakangin ang arwa. Tag ti mangi pagpapugi kanya. Diya maus usar dagito kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina da kita. Diya nga ro maus usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itan mo aya. Ay kawa na. Itag ko kan. Nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day
Dahil lang ang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa lang. Diyan nga kaya timang pae itipadak at haaw. Maditiag imimaw. Kamaysa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyamuda ka branyaw a ginatang kao. Di da mau a ginatang ko tiwagwag. Oray man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kas 20 sa maok. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya kan? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak amukon ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa ila ti pangibatyak kadagiti ubing. Tabisimot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tsak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas ta nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmat gadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gami ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras dyan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kao. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tag sa saruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti nateng mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kao. Napunno nga ron tay pasbok kao. Sinadsad ko pa yan. Na, agasem man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka ado urnong kao. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kao. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kao. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya man kayo na ha. Kakaiso na nagkikita tayo dito, store. Ano, una yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na antay. Ang mure man awan ilakok anatang ka makailibre alatamay. Tayo mga tingarunay. Mataw. Why, mga kayaw! Nukurang nga kay bagaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Hindi may Ay tigatan ang arudan ay itigatas dagijay anak mau. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Na umadahan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Ano, may kamay! May kamay lang! May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko amerienda yaw. Para sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store.
Hangam ka dagiti anak na awan na pulos. Anyan. Diyan ka muna niya, klase ti panagpampanunod na data sawang bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasuron nga ro day nga andong nanang. Maumuma akon itikas day nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Ay, busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Uy nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Mana! Awang kwarta. Biyana! Sakit tayo, paray. Ha? Ay, kababayan paray. Anya? Agkumpare, tama ba yung kapailaing? Ilibre ka iti shot. Kan makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartang paray. Ay kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartang paray. Katsimpri, ha? Hindi nga rod amot, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kan ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantahorod makipiyesta. Huwag ka day! Siyak ti sagaut! Ado ti kwarta! Lumabasak pa yan ti anay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpiksa tito daw. Inak agapit iti mulak ka natang antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutat taglakaw! Siya la taglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na'y agbagbag yun tay! Anya, ay na, nagpiksa tito daw baraw. Oh, sa nabalay! Tudol na day taantay! Ay na! Ay na malamina mo din yung ano sa kaon? Ay sa nabalay ta! Naburas ko maamin na nabunga dagiti mulat anatay. Ay baklayak ti sangasakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na! Masapol ang makalako ha, nanay. Naman di kumpare, ti papamidji piestaan. Sa pa yung kari kasyak ti tayo. So, masapol ang makalako ha. Ay, naggalis ti dalan ay. Dito mo sumargan dito daw. Sa pa yung rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito yung magamintay ang t-shortcut at dalan. Ay na. Ay, may galisang matay! Ay! Biti ba kahit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ito ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, isu mo ilagay man nagsakit tintiro bagay. Abay nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong ngagtudtudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mon jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Ay, wanin Tinapatag kaging bagak pa'y bakit?
Day tangamin ka. Di ka ngamin nagururnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsirmona nain. Sorry ka dain. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isungay di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak ket jakon dinakon wenno jakon pinatrabaho ti asawak ket syaklatan tinangged para iti pagbiagme. Ket ita dakkelan dagiti anak may ket sa anak meten a nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wenno napalangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na saya at matata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok agnanayonan a singgelak, ngem jak ninamnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Henir. Katno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kaya mate. Jak to pa'y kuna ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, adapay tay babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo ni Marina.
Ay, nagamam kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpensyonak manang. Kasta gayam. Ay ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, ste, hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa... Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang ka nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga namamok ni Hinir. Ay, mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak kapay. Apay di mo kaya talumakayang? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaadda ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulam ngay. Hinir. Ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangagdang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka Hinir. Anya, hay. Kulak nga uray sana kung asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, hene. Ay na, ay agyaman manang. Ay, nanang. Ay, apay asyak ti arako po may hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Respeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, mala, agkasartan. Awan ka di pay, lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdagnata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Jak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatan aksamatan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulat ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uuin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Jak amunuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't nga agdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, ta mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammait. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha?
Ay, kwa. Saan aya ka ba, guys? Kwa. Ay, jak am mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak am mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag ko man laeng, Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Jak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisapaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na ko, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang budget iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pay amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Ir. Ay, saanan. Gastos la da ita. Ay, kan gagangay lang uyag da ito. Aging bagak tumoy lang. Sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. At sa nga ilek no matamtama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Sino aya? Ay, nay. Iso siguro daitan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Madingamin ti Rick na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayadak manen iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay salang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan nak no limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon subyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanin na kumak. Naimbang nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaeng. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak.
Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Nuawan ti mait itat ko akwartakan ka. Kat ulitag tagtid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mamme, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan agapukan niya? Nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag tadinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak ka payla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 alone. Anyat kwartak nga ya, ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan irimit na kanya, ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na. Talo dagiti anak na itirwar, ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanya da. Anya? Ay, naglokon. Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadang mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawak. Nasair met tiriknak, gapoy timpud no ti asawak kanyak. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talong anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang dametan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing ngamin na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adda iti uneg ti balay may. Ay ayatek unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit ko adagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niya. Why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit kan Nabigat tumtin, Papudutag kumapay mo't itiwalit. Kutiswil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dayin tarumwara kaun. Inak makichinda. Malaman makichinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije groceria ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Unik ka na. Ni, Nay, atanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. nala tarumwara meten.
Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mo nanang. Rabi ay, mabisi na ko. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabyang gayam. Unay ka... Nay, Aday tamo gaya mag... Aryan, abay ta nagbayag kamay. Mabising kamay. Ne, apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaraw tigata nga masidain. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso adim magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manang, kan naka-cutics manang dagiti kukuna. Iwang raw. Ay, nadisgrasya man ay. Tayin remik ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo no di agrimay. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo ni Tonyo ananang. Anya, kano ka susweldo na la di kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantikay di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdapal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang tar aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Ung tamot ngamin aja asawam. Pampanuynoyam tu mga main. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti swildom? Kainto nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siyak ti makitsinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnagdanton nyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, dagiti masapsapol dito'y balay Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga rod dito yan. Agawid ako ni Jabalay May. Da kayon tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka di akastamo ti pagbagam? Panunutam ngamin at yar aramidam, may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban, kolor ti buak. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? Nung makita ang agbalbaliw ka, sika ti pangtedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan pagsayaatan tamo ilatay pagbagak. Amua sa'yo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bye-bye no saan nga agaway. Di mo ngamin ipadlaw apagtatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Ispoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bye-bye Mga ano pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat ano agaway, ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bye-bye nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, taagram ko nakmag. Ay ayata aron niya riyan. Matayak no maisin at asawa kanya.
Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, agyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may, ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ako, untay nak makichinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ato yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nak makichindan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intad mo man ti swildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intad mo man ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intad mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana balahin? Tamao to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayo na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat mo. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kayla reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mang mangeg ko iti. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam. Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayo. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga ro, ngayon na pumanaw kayo, nanang. Makamuditan uray agkatang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, paspasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, kan spoil dem launay nga main. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, wano siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog kan kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw arigat ko kan ka tunyaw. Siyak nga inam, anag pagpagatas kan ka. Asinaw, tinapatpatig kan ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. Kwa, siyempre akada kayaw. No kasta nga raw, ipakitam ang napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, kabastusin naklaunay. Sige, baybenyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali pagkamangan yaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagswildo kanton yaw. Bakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuha na nanang, nay. Data nay, ito. Agyaman nak, ket namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Ken gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo, ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngaintad mo kanina ng tiswildom. Una ta di mo among igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta.
Di tayo tupay makasida iti naimasan, kapoy teraramidan. Kasta gayam ah. Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanya. Ha? Nay, antay pungan ka ngay Aryang. Mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday di kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus. Una yan. Ingkay Jay, Ni, nakiduro na ha? pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanakan kan. Tunya, awan madlaw mo kineriang. Kanayon mo't lata ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo mo't ikikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun anya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo ah. Tatunggal damaga ke balasobas mo asumong bat. Awang kano pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaida kamay. Ay, bastos at talaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden ta ita Aryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talaga yam. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen ah. Ay, agpa-facial akman kayam. Jim, ang papudaw a facial ah. Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Jay agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Kuwana tausaran tayo di tricycle. Katun tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Bay anyaw. Di wikas kaso ni Aryang. Adawag yun na. Le, ni Marisime ay. Hello Maray! Hello, kumare. Sa di no ti ayam mo. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidang ti manugang mo dito'y palayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas. Haragawit tayo. Mga tayo pa'y mga Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadi tabalay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti in-text di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw. Adda buldog araber shoes dito'y ayan teri daw. Sapatos mo ti lalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwan ni Aryang alalaki di taon na. Ay. Dagiti awan ang bayan ha. Ni. Nakalak mo tiri daw. Kug taramaun, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijay daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti churyaw. Dito ipaibalay amis mo ti pag-aramitan nyo iti kasta. Ay, di ka kayon. Ay, nagsupli ka di tayo. Tunyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak lang iti day dya lalaki. Urmusong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadaki sa marami ko kang ka. Pakawanan ako, matunyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumra ka Agyamanak nana. Damag ko nga min ang nagtalawon ni Aryang dito balayaw. Pudno aya. Ay, wan balasang ka.
Nagsinadan iti anak ko. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ko. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Ha? Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanong amin ti agbayad. Anya? Pasig ariban ken facial dagito Ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mo amo dagita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta wan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ko. Agasom da ita nga inararamid na. Wang round. Napukawan, ti pa nagayak ko, iti day kaya babae. Napukaw an namin pinsan ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Taol timunagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adan talo nga anak may, kat makuna kamay saak kadagiti kagasatan alalake dito'y rabaw ti daga, ngamen, nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na iti mo na anak relasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Takamaw dyanan na, nakasarak kamitlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pareti script kan drama tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ari ko, sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana, dear Manang Biyanang, kadaanan nga istorya, to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate, wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone, sa balimot kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbalin na penpal ko ide kat dayta ti istorya aken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadotila ko mabalasang kaw. Adamot natang karne kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Manang Ado mo nga min dagsapsapul iti masidan mo. Biyanang! Naggagat kalakit na balasa nga ini. Naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin a manugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kaya kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam na madyanak kaw no agdaton kang ka. Ala?
Di uray ibagak awan no di na mo kayat awan serbina ah. Kaya't nakadayjay. Mhm. Mabayin lang nga agaram. Sige, sige. Tadurugak man dyan nakaw. Urayem wain. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho na jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Ay, pili-pili ka pa lang, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan, tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adaktal tinamnamam anakaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan nakan. Ay na, akanodan nubyak, tatang. Ha? Aya? Daya? Sino nga'y? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wen ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rud ti kayat na lakay. Anya nga rud nga'y. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapagpabasaw no bilang laang. ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Smile before you open. Unahan na niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo. Dagitungin sura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko. Basahin. Ngam no kayat mo. Sikan a mismo ti umay dito'y lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo. Nagmiya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat ngaminan, tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana balay, tano ag-asawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon sa mulat mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rikaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang agaram ken ka. Di mo aklunin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana Mapantay ka na jilaon yan.
Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tay adumanaw. Ay kalukwan dayta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nga uray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Aha. Anda di ta ni Cindy nga agur-uray kan ka. Isaw ti dano ng tayaw. Ni Janet, ikasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Iso ti danunan taon, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa'y nga agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makomay, akay siya lata mapanayin. Anya! Basta ni Janet, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakay dayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastamat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa'y ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Kan mangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakat ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras, asumang po ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ta anak ko. Isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobili-bili na. Kasta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. No, jak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka, maopay kan kanya, Rico. No, din akon kayat. Awan maaramidap. Nasakit man, masapol nga wata. No, pagtalikodan na ka. Sino nga, ti amati sikog, mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Rico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italaang ngayong pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Diyan. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman, di mo nagayatan ti panagsikog mo ka. Sige, Mayata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata, nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay-ayata, Mike. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na ka. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nang ibaga kanyak. Intarayan ka na ti nubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di ta ngam isaw. Uri niya pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayatulat na tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Taapay adi mo masinaan. Basta ay ayatu nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka.
Jana, Wan, makaawat akmat kat. pasensya ka na. Nimpatyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, maun. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Ah, sige nga raw, nga mabiit ka lang Nanang. Rabiin, ngamawampay la di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakit? Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pala baybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasama kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, tadi nan sapsapulan. Di na pala kasinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagaw-awid dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amma na na. Kunana mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublain. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. Adda ka di amuyo sa bali apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labim mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo no sa di na pang sapulak ng kuwanan. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, mga nodadaka sa napasama. Nan? Ay na, sapay la kumaataawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang kay titalo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Jana? Siyak nga raw, Drikaw. Ang yaman na ka, nagawig ka? Kano na bayag ngay naruuray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka maijay. Apay nagagapo ngay. Naggapuak iti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rikaw. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay mayak. Taumay kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Nga manyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbanaga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha tatang. Agamsan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Sinday. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday.
Mabalinti, sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko, makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Nya, unay niyo. Ay, nanadda plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, kasta. Ay, Sinday, I love yung arudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag sakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaysukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunaynay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adadwa abaak nga ikit ko. Kat iti balay mekan nilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ay, awan pa managnag da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaram manan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Buwan garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo agtrabaho. Bakbakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apay ngay. Pababasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaadak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay, kahit ipakadam tinkwana Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanauda? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay ante?
Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nak matan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnaedak kundi tao'y. Uray agkakwarto kami, kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis may jay ilay. Mayat kumay jay pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Wala nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak edi abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano day dinanang ko. Imbag kay diata pinekot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamata ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa wunti kasta, sika ati imot. Auntie Ensa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Agwanta niya! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya at laksama ta kabagis. Da kayo kan. Kumusta kayo? Ay kasto ka ba, guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusto ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado may lata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yung dita Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay nagsaya aton ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo aring bagay balay ko, Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo ti bilin ni Uncle kada kayo, Tungpalan nyo amin ngayon bilin na, Tap nagtultuloy ti panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tas sika ito'y unag, Insya.
Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uren, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito ngam aga pa kayo manan. San ka di nga kastante? Ag tinunos kayo ka di. Ag tinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wine, Sige, isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamo kayo ito yan Wan, kanakan. Kumusta nga tandaan ti Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakit? Mayat siguro Naimbang no sandang agap apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan Bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Inton na ornosan dagay saksakada. Iso nga makaamuda Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan day iti saritahan nga. Huston samat ja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ite kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pe kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibag pagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, iti napanalawas ang kabagay. Di Domingo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maul-ulaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan makakita ni Insa? Bulsakan. Anya? Anya bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti matanak kunam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, wan gayam anya. Ingkan to nga rin ipacheck up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam ngagpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya? Aba na to call? Diyak mo, Sumanursurto mo itabakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya? Agkakanamutan ti sakinan? Wan ngarod ka ba, guys? Matay samutan iti babiit. Anya? Di mo masubsobraan ti bagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manen no bigat Maria. Awagan tanto manen di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day jay? Dinuminggo tamutan nga agsildaw. Saan? Imbagam mat masakitak. Inton sumarunaw, siyak to mat ti makisarita ken kuana, tasikamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit
Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. No kasta't ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin. Adak mo ta makisarita ken kwa na kabagis. Sige, mag-amo ka. Ngamnay, aldawan, ingka agluton batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanyak. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ngam kanakla ang ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessilida. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo, aldawan! Ay, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy, ngam awan pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Nagadumot din na marikrik na iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raw. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Saanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagis ta. Ada ije bagkaw ije silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ka ta. Ha, kasta aya. Sige. Italaang man nga da piyesta Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bagis? Wala ka bagis. Kano maabak ta, ayos laang, tagsuldo ta man no Duminggaon. Ay natanya, kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay, makipirpiryada Anya, kunak manuag sakit da. Aho, anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da gijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basadot kwarta na ka bagis. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta, kabagay. Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan, te. Auntie Maria, apa nga ito ka nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na.
Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi Ngambasit laang tanya. Sino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay iti balay ni Uncle. Saan matla siya? Pati ni Insa. Adamo la kay Dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello kabagys. Ay, Domingo ita. Mabalintiag sweldo. Wan ka ba guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabagys. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba guys? Di ka kadimasyan kadagamay akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika tapno at dala kwarta. Narigat ti trabaho dito tapno amuyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin dito. Anusak tapno at damay pauit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw amasakit kayaw. Ngam saan magayam. Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Kalpasan na, nakarugrugit tabalay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di tabalay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala. Tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami, kaanakan? Wan. Basta agsingsing pat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Ay, saanon, kaanakan? Agsingsing patakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulungak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaad mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat kaasina di dametan inulit tinaramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wano mabutang da mapapanaw. Takas ta ngamin timbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Dajakmat ida kabailan na papanawon latan, tama siya na kadakwada tawan sa bali apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinuda, tababakit dalaka nga rudan, sa amat tabaliktad mat. Tay kunaday ti Tagalog, tumatandang paurong. Uray ko man no pasit ti panagkabaw dan tamaawatan dayta ngem saan mat takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.